Kristu inkosi. Ngiyabingelela kakhulu baba Mahlaba, sibonge kakhulu baba ukuthi bephakathi kwethu sukela izolo kanye nathi, siyabonga kakhulu. Sibonge kakhulu abahlali bale ndawo ukuthi basiboleke indebe. Sibona namhlanje sine-end futhi sinendawo la sibeka khona inyawo nehlalo ukuze ilanga lingasishisi. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngani, sengathi uNkulunkulu anganibusisa. Ngijabulile kakhulu baba Mahlaba nokubona ubaba uZulu ngathi ukukhuluma naye. Abantu balendawo ngeke bayilandelele ngoba ungikhombisa ukuthi nendlu inkonzo ikhona la eduze nje ngala, kusho ukuthi abalizwile izwi likaNkulunkulu ngeke basho ukuthi hayi bekukude enkundleni bese sikwazi ukuthi naye ubaba uZulu indlela asamukele ngayo. Sibonge kakhulu uzwakalisile ukuthi ubefisa ukuba phakathi kwethu, kodwa kunendlela ebimthatha eyenza ukuthi angabekho phakathi kwethu. Wadlulisa nesibusiso ukuthi uNkulunkulu asibusise. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngani bazalwane, siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngabahlali bonke balo ndawo yase-Ivory Park. Ngibingelele-ke omama abakhona phakathi kwethu nabasilalele besezindlini zabo. Ngibingelele nomfowethu Andile, nomfowethu ufikile hlezi lapha ngemuva esikaleni. Siyabonga kakhulu umfowethu ukuthi ufike uzolalela izwi likaNkulunkulu. uNkulunkulu akubusise ngalokho kwenzile. Bakhona-ke abanye abalalele bengekho eduze la, bakhona futhi abanye abazozwa kodwa bangalaleli, kodwa-ke inkinga yabo leyo. Ngithi-ke ngiyanibingelela egameni elihle leNkosi yethu Jesu Kristu. uNkulunkulu sengathi anganibusisa ngokulalela kwenu, sengathi ukulalela kwenu kungenza ukuthi ngolunye usuku ningene ezulwini, ningayisoli ngokuthi nilalelile lapho nizwa khona izwi likaNkulunkulu. Abanye abantu-ke bazobona mina bacabanga ukuthi hhayi nangu lo muntu uzosibangela umsindo noma uzokhuluma phakathi kwethu, bengaqondi bengazi ukuthi kufike uNkulunkulu uqobo lwakhe ukuzomemezela izindaba ezimnandi. Mhlambe ngizothi ukuyifunda kancane le ndaba echaza lokho ukuthi uma ubeka indebe uzisiza wena uzenzela ifavor. Ake sibheke lapha mhlambe singakafundi izwi lethu losuku, incwadi kaZakhariya chapter 7. Sibheke lapha verse number 12 no-13. Sibone ukuthi umuntu olalelayo nongalaleli umphumela wakhe ugcina kuphi. Okay, uZakhariya 7 verse 12 no-13 kuthiwa benza izinhliziyo zabo zaba yidayimani, funa bezwe umthetho namazwi ayewathume uJehova Sebawothi ngomoya wakhe ngesandla sabaprofethi bokuqala. Ngalokho kwavela intukuthelo enkulu ivela kuJehova Sebawothi. 13 kwathi njengalokho wamemeza bona bengezwanga. Kwathi njengalokho wamemeza bona bengezwanga, kanjalo usho uJehova Sebawothi bayakumemeza bona ngingezwa mina. Yayibona-ke indaba yokuthi ngesikhathi uNkulunkulu efika, ngesikhathi uNkulunkulu ememeza esebenzisa abaprofethi bakhe ngomoya wakhe ongcwele ekhuluma ngabantwana bakhe, uNkulunkulu uyamemeza bese umuntu anganaki, bese umuntu angalaleli. Kuzothi ngalolo suku mhlazana umphefumulo ulahlwa amemeze umuntu esesesifokweni, bese uNkulunkulu naye angezwa enze lento kade uyenza. Yabona njengoba ememeza nje namhlanje, njengoba ememeza nje namhlanje njengamanje, wena uqinisa inhliziyo yakho uyenza ukuthi ibe yidayimani. Lokho kwenzayo lithi iBhayibheli kuzokwenziwa kanjalo nakuwe. Kuzothi ngalolo suku sukhala, baningi bayakhala esiqogweni, nesicebi sakhala esiqogweni sathi Lazaro
awungisize utshela abafowethu ukuthi mabaphenduke. Sathi Abrahama cela uthuma uLazaro ukuthi alethe nje ucezwana lamanzi nje amancane ukuthi angipholise ngoba ngiyasha la ngikhona. Ekhala kodwa ngesikhathi uLazaro elambile ekhala kuso isicelo wayeqinisa uLazaro inhliziyo yakhe. Akalalelanga noNkulunkulu akabange esasilalela isicelo ngoba leyo nto enzayo nakuwe izophinde yenziwe. Bengizokuncenga namhlanje ngicela ukuthi ubeke indlebe ungayibeki kimi ngoba mina ngiyilutho kodwa uyibeke ezwini likaNkulunkulu ngoba uNkulunkulu uyena okudalile. uNkulunkulu uyena ozochitha umphefumulo wakho uma ungamlaleli ungezwa lokho akukhuluma enhlizweni yakho. Ngizocela uba Mahlaba sikhulekele singakafundisi lesi. Baba siyabonga egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. uNkulunkulu omuhle, uNkulunkulu oyingcwele. Sibonga ukuthi namhlanje awusilibalanga ngokudla komphefumulo. Uzosithisa impilo zethu ukuze sikwazi ukumelana nezimo ezizayo esingazaziyo ezaziwa nguwe. Masidlile sasuthiswa ngezwi lakho namhlanje Nkosi yami, ndiyazi imizimba yethu imphefumulo yethu izokwazi ukumelana nezo zonke imihlobo elethwa umubi. Sebenza ngomangaliso langene namhlanje, sebenza ngendlela emangalisayo ukuze siphumelele kubo bonke ngokusizwa yizwi lakho. Siza inceku yakho emenza phambili manje epopolozayo eletha indaba zokulunga, eletha indaba ezinhle, igcwalise ukhulume ngayo, khipha indebe zomlomo wayo. uNkulunkulu okuphuma kuye kube kuloko okuqhamuka kuwe. Siyabonga, siyamukela egameni nasegazini likaJesu Kristu. Amen and amen. Isifungo lesi nathi esisithatha ezwini kwabaseFilipi isahluko 2 chapter 2 verses 9 kuya 11 lapho sizwa khona ukuthi uNkulunkulu igama leNkosi uJesu sowaliphakamisa laba likhulu ngaphezulu kwa wonke amagama kuze kuthi ngaleli gama lakhe izilimi zonke zivume ngokuthi uJesu Kristu uyinkosi. Amadolo onke aguqe phezulu ezulwini, aguqe emhlabeni phansi, nangaphansi komhlaba aguqe amadolo. Okuwukuthi mangaba ngithi uJesu Kristu uyinkosi, amadimoni ayaguqa. Akasena chance yokuthi azokwenza njani ngoba leli gama seliphakanyiswa kunaphezulu kwa wonke amanye amagama. Masike sabiza lona leli gama kuguqa amadimoni ayisaba leli gama. Kuke kwathi ngolunye usuku umubheka lapha kuLuka 8 nakuMateyu 8 inkosi uJesu ihamba ngasezweni lasemagadari. Kwakhona indoda lapho noma amadoda ayenamadimoni engasakwazi ukuboshwa ngisho nangamaketa ngehlala emathuneni. Athi amadimoni mayibona inkosi uJesu azikhalela, athi usuyosijezisa singakafiki isikhathi na? Athi lo indodana kaNkulunkulu ophilayo. Athi ungasijezisi singakafiki isikhathi. Ayikhalela amadimoni ngoba mayembona inkosi uJesu ayaguqa. Aguqa lamadimoni azaphuma kule ndoda ngoba ayebona inkosi uJesu. Yikho-ke bakuMahlaba sibiza leli gama ngaso sonke isikhathi. Ake ngiyathemba ukuthi sekucaca kangcono-ke manje ukuthi kungani sifuqisa amadimoni ba. Nawe nje lapha ekhaya ufika ukuthi uJesu Kristu inkosi azoguqa noma bethi azongena azoqinya iy'ngane noma ethi bezofika azodala iziphithiphithi ekhaya kodwa azohluleka ehlule nje ukuthi uthe uJesu Kristu uyinkosi. Ake namhlanje izwe solifunda sithola kuGenesis 19 isihloko sakhona sithi ukuchithwa kweSodoma. Kulezi zinsuku-ke sengazi ukuthi sifunda kakhulu ngendaba yokuchithwa. Manje-ke uma ubheka le ndaba esiyifundiswa, isizathu sokuthi uNkulunkulu achithe abantu ngamanzi kwaba ngenxa ukuthi abantu bonile.
ukona kwabantu kwam'asula uNkulunkulu wayeseyadecide ukuthi uzogoqa umhlaba. Nendaba esizoyifunda namhlanje futhi ikhuluma ngento ethi mayifane, indaba yokubhujiswa kwabantu ngenxa yokona. Ake sifunde lapha ku12 no13, mhlawumbe sokudlulela phambili kancane. Kuthiwa ayesethi amadoda kuLoti, unobani futhi lapha na? Umkhwenyana namadodana akho namadodakazi akho nabo bonke onabo emzini baphumise kule ndawo, ngokuba siyakuyichitha le ndawo. Lokhu isikhalo sabo sesikhulu ebusweni bukaJehova. uJehova usithumile ukuba siyichithe. Verse 14, wayesephuma uLoti wakhuluma nabakhwenyana bakhe ababaya kuthatha amadodakazi akhe, wathi, sukani niphume kule ndawo, ngokuba uJehova uyakuchitha umuzi. Kepha wayenjengontelayo emehlweni abakhwenyana bakhe. Asigcine lapha. La abantu sebonile, uNkulunkulu ebona ukuthi abantu baseSodoma naseGomora bonile kakhulu phambi kokusobala. Kodwa into eyamhlupha kakhulu uNkulunkulu, kuzwakala ngamavesi esiwafundile, kakhulu kube ukukhala kwabantu okufinyelele ezindlebeni zikaNkulunkulu. Akubanga imikhuleko yabantu efinyelele ezindlebeni zikaNkulunkulu, kodwa kube ukukhala kwabantu. Ekukhaleni kwabantu bakufinyelele ezindlebeni zikaNkulunkulu, uNkulunkulu wabona ukuthi ukhathele lokhu kukhala. Labantu bakhalisa abanye abantu. Bangakanani abantu abakhalayo namhlanje? La uhlala khona, noma isemzini wakho, noma la ufunda khona, noma la usebenza khona. Abantu abaningi bazwakalisa izikhalo. Abanye bakhala ngezingane zabo, abanye bakhala ngabazali babo ukuthi babalahlile, ababakhulisanga. Abanye bathi isimo sinjenje empilweni yami ingenxa kaSibanibani noSibanibani noSibanibani. Bakomplaina kukhala lokho. Lokho kukhala okukhalayo, noma ngabe umazi-ke uNkulunkulu, kodwa uNkulunkulu ngoba ukudalile uyakuzwa ukukhala kwabo. Inkinga enkulu ekukhaleni kwabantu kugcina sekwenza ukuthi uNkulunkulu anqume ukuthi awugoqe umhlaba. Manje sifikile namhlanje ukuthi uNkulunkulu engakawugoqi umhlaba, ake ubuyele kuNkulunkulu, ake ube sesayidini likaNkulunkulu. Kuthe uNkulunkulu engakagoqi indawo yaseSodoma naseGomora, wakhumbula abantu bakhe, wabheka eSodoma naseGomora ukuthi ubani engamhlenga, ngubani ongalalela izwi lami ukuze ngimhlenge. Namhlanje uNkulunkulu ufikile endaweni yase-Ivory Park ukuzothola ukuthi ubani angamhlenga, ubani angamsindisa. Kodwa uNkulunkulu wethu akasindisi ngenkani. Wenza ukuthi kube wena ozozikhethela ukuthi uyathanda ukusinda na. Inkosi uJesu yake yafika kwenye indawo lapho kwakufika kanye ingelosi zamazamisa ichibi. Yafika kunendoda esegule iminyaka ewu-39. Le ndoda lena ingatholi ithuba lokusinda. Yabuza inkosi yamakhosi, ngoba yenza izinto ngendluzula. Yathi, uyathanda ukusinda na? Namhlanje nami ngiyabuza ukuthi uyathanda ukusinda na? Uma uthanda ukusinda, yamukela inkosi uJesu. Inkosi uJesu izile emhlabeni ukuzosindisa abantu, hayi ngendluzula, kodwa ngokuthi umuntu azivumele ngomlomo wakhe athi uJesu Kristu uyinkosi. Hayi zafika ingelosi endaweni yaseSodoma, zathi mazingena zafika uLoti ehlezi ngasesangweni. Mazifika lezi ingelosi
kanti sekwande kakhulu ububi kuleya ndawo. Amadoda leya ndawo athi sibonile amadoda angena emzini wakho weLothi, sikhiphele wona ukuba siwone, ukuba silale nawo. Ukhuluma amanye amadoda athi afuna ukulala namanye amadoda. Wathi uLothi no, ningoni wemadoda okungcono, ngoba nginengane zami ezimbili eseyithenjiselwe umshado, kodwa azikakashadi lezi zintombi, ngoba azikakashadi zisemsulwa, aziyazi indoda noma sezithenjiselwe abakhwenyana. Ngcono niye kula madodakazi ami kunoma none kula madoda. Bathi labantu ubani wena uzosehlulela? Okokuqala uyafika kule ndawo, mhlambe nawe uyasho enhlizweni yakho ukuthi wena umuntu okhuluma lapha usikwazi nokwazi. Ubani wena uzositshela lezi zinto lezi? Ubani wena uzositshela ngaleli vangeli? Nalabo bantu ke basho kanjalo, kodwa egcineni bashawa ngobumpumputhi. Kwaze kwathi ngakusasa akhuluma lamadoda, ekhuluma noLothi ethi sizochitha lo muzi njengoba sesifundile. Athi lo muzi uzochithwa unobani la endlini yakho? Ubani lo ongasathola ithuba lokushunyayezwa? Ubani lo ongasathola ithuba lokusindiswa? Ngoba isikhathi sesisincane kakhulu, abanye bazokhala liyobe selingasasekho ithuba lokusindiswa. Wathi uLothi kunamadodana akhe ebekungobakhwenyana bakhe namadodakazi akhe ayithenjiswele labakhwenyana, nomndeni wakhe wonke. Kwadinga ukuthi makakhulume nawe abakhwenyane bakhe, abatshele ngale ndaba, ngoba kuyacaca ukuthi bona bebengekho endlini ngoba bebengakashadi. Wawabiza lamadodana akhe abakhwenyana, wakhuluma nabo, wathi uNkulunkulu uzochitha lo muzi. Hayi, lithi iBhayibheli lasifunde khona uLothi waba njengomuntu ontelayo, abamlalelanga, bakholwanga nguye. Babesebhizi nezinto zaseSodoma neGomora, babesebhizi nobumnandi ababekubona ngaleso sikhathi. Njengoba nje namhlanje kukhona abantu abazibona bebhizi nobumnandi, abangenaso isikhathi sokulalela uNkulunkulu, abangenaso isikhathi sokulalela abantu abababona bebekhuluma izwi likaNkulunkulu, nababezwayo abalaleli. Bayenza inhliziyo yabo ibe lukhuni, banaka izinto zezwe. Okubuhlungu kwathi kusenjalo babona lamadoda ingelosi ukuthi sengathi ukubhujiswa sekuseduze kakhulu. Lithi iBhayibheli lamadoda abamba ngesandla uLothi nomkaLothi namadodakazi akhe, basala lamadoda ayithenjiswe ukugana amadodakazi kaLothi ngoba akalalelanga. Lamadoda noma ingelosi zakhuphuka nawo, zibaleka, kubalekwa ulaka likaNkulunkulu. Bengizothi nami baleka namhlanje, balekele ulaka likaNkulunkulu ngoba liyeza. Malungakufiki ulaka likaNkulunkulu ukuleyo ndawo okuyona, umele ukusuka kuleyo ndawo, ngoba uNkulunkulu masenqumile ukuthi uyayibhubhisa kuleyo ndawo, abantu bakhe uyabasusa kuleyo ndawo. Nawe namhlanje uNkulunkulu uzile ukuzokususa kule ndawo kuyona, ngoba iqiniso ukuthi lo mhlaba uzobhujiswa. Izolo sikhulume ngokubuya kwendodana yomuntu. Uma sikhuluma ngokubuya kwendodana yomuntu, asikhulumi ngokubuya kweNkosi uJesu, noma angithi asikhulumi ngokufika kweNkosi uJesu ukuzolanda ibandla layo, ngoba iNkosi uJesu mayizolanda ibandla layo akuzubhubha abantu, kodwa uzothatha abantwana bayo. Inkingi isekuthaneni, mayeke yabathatha abantwana bayo, kusala kunjani emhlabeni? Ngesikhathi kuthathwa abantwana bakaNkulunkulu uLothi nomndeni wakhe, kwasala uNkulunkulu wanisela isibabuli emhlabeni waseSodoma. Kwana umlilo, yabona esikhundleni sokuthi kwehla imvula phezulu,
ukuthi ngazise umhlabathi ulethe izithelo, kodwa kwehla umlilo ozobhubhisa abantu. Umuntu owasinda yilowo muntu obalekela la kusho khona uNkulunkulu ukuthi yiphi indawo ekumele kubalekelwe kuyo. Namhlanje silethe ivangeli lokuthi mntaka baba isikhathi sisekhona sokuthi ubalekele kuNkulunkulu, sokuthi ubalekele eNkosini uJesu. Nathi sizalwana sisindisiwe, kodwa sizalwe siyizoni njengawona wonke umuntu ozalwe ngentando yendoda, uzalwe eyisoni. Kodwa inkosi yamakhosi yafika, njengalokhu ingelosi zafika laphayana ukuzothatha abantu zibadonse zibakhiphe eSodoma naseGomora. Inkosi uJesu ifikile namhlanje ukuzokukhipha eSodoma naseGomora, ukuzokukhipha ezonweni zakho. Siyazi ukuthi ngeke uzikhiphe wena ezonweni zakho, siyazi ukuthi usuzamile. Abanye sebezame nakuma-rehabilitations ukuthi bakhululwe idakamizweni, akwenzekanga baphumelelanga. Bazamile abantu kulokhu nalokhu, abanye bahambile nakubathandazi bekhulekela mhlawumbe, abanye kunzima ukuhlukana nesono, abakahlukani naso kuze benamhlanje sebezamile baze bathi abanye ayikho lento. Kodwa namhlanje thina size noJesu okhulula umuntu ezonweni zakhe. Sebefakazile abantwana bakaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu uyamkhulula umuntu ezonweni zakhe. Uzele ukuthi azokukhulula, akukhiphe kulolu bisho kulona, akukhiphe kule ndawo ozothi uma ungasuki kuyona, uma kubhujiswa kuleyo ndawo, lowo mlilo uma ufika kuleyo ndawo uzosha nawe ngekusindi. Into ozokusindisa ukuthi suka kule ndawo okuyona ukuze usinde, ngoba le ndawo okuyona njengamanje, lesi sono phila kusona njengamanje, ngeke usinde uma usahlezi kusona. Noma uyathanda noma uthandi, noma ungakhuleka kangakanani, noma ungakangakanani emasontweni, noma ungakhonza kangakanani, noma ungalifunda kangakanani iBhayibheli, kodwa uma ngaba usona uzofela ezonweni zakho ushise lesi sibabuli. NoDavide wathi uNkulunkulu eseshilo ukuthi umuntu wenhliziyo yami lona, waze wamkhetha uNkulunkulu ukuthi abe yinkosi. Kodwa ngesikhathi esonile uDavide samehlela isijeziso, wacishe kwala kancane ukuthi uDavide nahlangane nesibabule somlilo. Wabiza ukuthi akhale kuNkulunkulu, wabiza ukuthi acele intethelelo kuNkulunkulu. Awufunda amaHubo 32, ufunda amaHubo 51. uDavide wazicelela kuNkulunkulu intethelelo ngoba uyazi ukuthi umuntu osesonweni uzofikwa yilesi sibabule esafika abantu baseSodoma neGomora. Sithe eqaleni la sifunde khona incwadi kaZakhariya sahluka 7 verse 12 no 13 ukuthi njengoba ungamlaleli uNkulunkulu ekhuluma ngey'nceku zakhe, ekhuluma ngabantwana bakhe, nawe uzokhala. Uyamemeza namhlanje uNkulunkulu uthi phenduka kuyela kuNkulunkulu ukuze ungakhali, ngoba mhlazane kubeka esihlokweni uzokhala uNkulunkulu angakulaleli. Njengoba ungamlaleli namhlanje uzoba senkingeni ngolunye usuku, kuzobe kukhala wena, kungabisabekho umuntu osabelayo, ngoba uNkulunkulu uyamemeza wena awusabeli. Bengingakuncenga mina mfowethu, bengingakuncenga mina dadewethu, ngiyakuncenga mina mama, ngiyakuncenga baba, sondela kuNkulunkulu, nguye osindisayo. Yiyona inkosi uJesu ekhulula abantu bayo ezonweni zabo. Uthembisile lapha kuMateyu 1 verse 21 ukuthi kuzoba nguJesu, ngoba nguye okhulula abantu bakhe ezonweni zabo. Yini ekhulula umuntu ezonweni zakhe? Ngoba uyazi ukuthi umuntu uma esosonweni uboshwe isono, uboshelwe emlilweni, uboshelwe ejele langaphakathi. Umuntu into ayiswele ukuthi akhulule ezonweni zakhe. Lapha kuJohn 8 verse 36 ithi inkosi uJesu uma yona isikhulula, siyabanga abakhululekileyo impela. Awuthandi yini wena ukukhululwa ezonweni zakho? Ngoba ngiyazi ukuthi hayi
ave ngoba nawusathanda ngoba inkinga udinga ozokukhulula ezonweni zakho ukuze ube ngokhululekileyo. Bengizocela-ke manje kulesi sikhathi uma kukhona umuntu othanda ukwamukela inkosi uJesu ayivume ngoba seRoma 10:9 ngoba lithi iBhayibheli ngoba seRoma 10:9 uma uvuma ngomlomo wakho ukuthi uJesu uyinkosi ukholwa enhliziyweni yakho ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo uyakusindiswa. Umbuzo uthi uyathanda ukusinda na? Uma uthanda ukusindiswa bengizothi mina vuma inkosi ngoba seRoma 10:9 ngoba ngalokho uqinisekisiwe ukuthi uyakusindiswa ngoba alikho elinye igama esisindiswa ngalo kodwa ngelika Jesu Kristu kuphela ngoba uyena yedwa ofela izono zethu. Ngicela sivala amehlo sivuma inkosi uJesu ngisho emva kwami abathanda ukusho. Nkosi Jesu ngiyavuma ngomlomo wami ukuthi uyinkosi. Ngiyakholwa enhlizweni yami ukuthi uNkulunkulu wakuvusa Nkosi Jesu kwabafileyo. Ngiyacela Nkosi Jesu ukuba ungisindise, ungikhulule komoya babi, ungikhulule emaphusheni amabi, ungikhulule kukhona konke okubi nasezonweni zami, ungisindise ngokupheleleyo, ngikhululwe ezonweni zami njengalokhu uthembisile ukuthi uma usikhulula siyaba ngabakhululekileyo impela. Ngiyabonga Nkosi Jesu ukuthi usungikhululile. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyabonga kakhulu. Ngizocela uMamnyathi asibhalele. Jesu Kristu inkosi, Baba wethu ongcwele, nakulo mzuzu ithemba lethu likuwe. Sibonga Baba amandla akho okuphila usinikeze wona uNkulunkulu wethu ukuthi senze umsebenzi wakho Baba ngendlela owasihlelela ngayo. Sinikela kuwe Baba imiphefumulo yale ndawo ekudingayo somandla uNkulunkulu wethu ongcwele ukuba usibekele inqoba yezono zabo bakufune babuse nokufumaneka. uNkulunkulu wethu ongcwele, siyabonga Nkosi uJesu, thatha udumo kuko kweswenzayo sikwenze egameni lakho uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Siyabonga kakhulu. Kenny